Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang nilimen mirdam thanchupi. Tangte berta thepi berta antun pen arju pansene. Ulukunchi Division PHESI Hemalong Chokomaratum Asai Chewangwichi Sampridang Nijang Karbi Anglong Public Health Engineering Department mati PHE Ulukunchi along non hejong Division kilong lang sita halada ka Chokomaratum Asai Hem Chewangwichi Bhomtiar ni hem chidamsi urmiar ni si hem pen chewangreti urmiar ni chewanglo sita asai hem nang kele chike arni kang sam nona puson sai ka choklem achokomar sai hem inuta chedo de anparta pion chukidar anta chewangbe pini pherangke ka homri dampen ke theglong atengke inut khalasi achokomar inut totlonsi pion chukidar asai anta klempi etiti non la puson pulote upi a government kacharisi non la puson asai hem kidam pangkrena Ladakh Executive Engineering do SDO do lapen Head Assistant do anparta akaprega chokomaratum do upia potsi porphai crazy pleng etta sai hem chiwang vite lomo lata karjunang jia kinang sot athike sarkar pen kipia bainong chodeng chotchot pen lapuson Loksi ke klem puta ulukunchi chirok to karatum pen prangkya phan ang thando ahok non Ladakh ulukunchi division PHESI hem ke urmiar ni lapuson chiplang ver lake brada tumta chini non lapuson ke klem ver atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pupi kang sai PG atheke urmi tinta lapuson si labangso PHE division along achokumaratum chiplang ver Duty negligence aputhak service rule atengpen higher authority mate ang to asai hematum kupi lokamathaji nola puson ki claim ver atuma phanke PHE EM in charge Mongol Singh Timu nangli department along lapuson duty negligence aputhak kupi kang sai PG mate ing samri ji maputa cherok tokara tumpen arju News report Karbi Anglong Tv9 News Kakojan Baptist Church atum penta po arni mesen pen talon pon Lakhain ko ratrok duar Magri constituency kaparlo Kakojan Baptist Church atum penta ni phai kretrok arni bhamguru kesang arni berthia dang po arni katalon along pachiton dunsi Kakojan amondulia long ta po atum aphan man pen chipi pon mate arna mahir jume ke hang pipon ajai me ke paman pon lo Pini laki payatum lapen risonim so atum chelang pet pensi po atum aphan arna meher jume hang pilom lapen po atum aphan ta risonim so payatum pen nong e sitame chipi ponlo lapen ke risonim so lapen payatum lapuson anong e nang ki piapot po do anatum ta aninga rong piglo puta karangke karjo hut nang pachini dun lapen ke Father's Day mate po arani katalon ning arong pen risonim so women department chilang pet pen khela mate sports game ta piponlo pini po atum aphan man kachepi mate po arani katalon pon along Kakojan Baptist Church member do anta ning arong piglo puta ning jipon rekti pining surhini ran korapli aningkan po arani katalon longke nitum ni Marley lapen risonim so do anta ning arong piglo puta ni Marley president pen harangke athengno lamthi najithando lapen ke pastor penta lapuson nitu maphan man peng nangki piapot risonim so amai lapen ni Marley amai aphan odo an churo ponlo puta pastor pen harangke karjo hot no machini do to lamara pen avinas tongbi Karbi Anglong Tv9 News to nili Kakojan amondililo nili bimena president iglo si pini apor people si nili tumna da kaching room ma protangte pini apor la ke pir the dang kachi thang flup po ani mate po tum han katalon ani lo la sinili tum athim thesolini kala pen en pon si nili tum la bang so jai mek en pon lo
la pen ni tum na bang so jai mek judet pen sa mek kilo kar chu pi judet pen ni tum kichu ki jun hormus ta mi tum chu jun pen ni tum ka do bi ong edes ta me sa jun pon lin lo la pen apart ni tum ninga rong pik chi hok pik pi pon ma plo tang te kaya ni kaya din ni tum la puson a de bar tin ke ni tum po tum han ar chu thek thesi ta me pini apor ge ning kani si pen batai si mate pini ka tarik na ke le lo posi po tum han kar chu ar ni lo la si pini ni tum ka ko jana mondoli sta me ni tum bo men la pen yu ni tum silang pet pen si po tum han ar chu lo la pen ong edera nong is da melang tum han si panong sini ni tum pi pon lo la pen jung jung bes ta me mi thang sumar tum si da me mi thang po han ar chu pon lo la pen nong is da me lang li tum chi pi pon lo la pen ni tum la bang so program ju det pen ni tum dak phela long ka ching room pi pon ma plang te ni tum ninga rong pi ka pen a posi ni tum do joy thek thek det lo la sini ni tum bi hek thi hek mu ma tum pen po tum han kar chu ani mate anong pa thi ani ni tum ka khela dula ni tum bi pon lo women la pen ni mondoli la pen okor jang bi hek thi tum ni tum ki kat pini ne same for example ya ma khela ni tum bi pon lo la dak Sarma la pen risomar sama cipate pon lo la pen women la pen yutum da cipate pon lo la pen bihek thek mumar tum same lang tum for example ya makhela pen ni tum cipate pon thulong pen pota chi hok lo la pen ninga rong pik lo la sila son dak thak le ni tum non ki bang ji lang as ta mi la puson apora teng pen ni tum archu pon long la pen anong pe the pon thulong prote ansu tum ka chima thadam thuji la pen ka ching hon thu thek ji po kang hon ni tum mi thang aninga klong ka chirim thek ji phansi ka tu ka be apans tame tuning ridon lo lasi nili tuma mondoli lage ka kojan baptist church lain lo nilimen lage ka vetirang pi women president sorni pini arnamani lo pini pirthe dang potomani pusi isi pethik lo la son taxi pini women la peni youth mak chelang pet pena jok potom hanong pathelo la pena bangso anong pathe det pena masi pini la khela dula mate sport kam ang tumni rong chipila pen tum podum tani rong lo la pen choro par pik lo pini media tum wang thu pen masila bangso lam la pen bangso khela dula he ta ala tum pen jok ning hang pen ga pachitak thuya phan pusi nona por ke en la pen apor ki pi pen la bangso hut char so ke pachini dun theke la hello podum ta ni rong lo pi la bangso por ni anong pa the pen aposila tum ni rong isi ke piklang lo sport akam piklem se tum non piklang bom lo la postur par piklo media atum hanta nilimen la ke la hello be pariteron la penoma nili pastor kam siklem bom la chorolo Pini Bokajan along Eid Kurban ke paman pon. Lason sini Phai Kret Roxy Bokajan Police Station Kaparlu Sukhanjan Jami Masjid along Eid Kurban Katalon pon. Labangso Eid Kurban Katalon pon along Maipu Umar Ahmed Kong Chunbang Razak Ali Lapen Dun Chunbang Masjid Khan Alang Litumpen Ajok si Pini labangso ajay mek Katalon pon along Mai Chipem Pupon. Lapen ajay mek sidame Misen me etpen Pachun pon long. Lapen ke anparta labang sojai mekalong armu gachitong bang suri sira bang pharop ko mate suri ni anbak armu sitame chitong puta nang pachini don tangte assistant secretary Majid Khan alam theben langpon ixna Borjan pen hempun report Karbi Anglong Tv9 news আজি পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে আপুনি কি ক'ব প্ৰথমতে পবিত্ৰ ঈদুল আজহাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ লগতে বিশ্বজুৰি ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এই ঈদুল আজহাৰ যিটো আছে এইটো আমাৰ এতিয়া ইয়াত আদায় কৰা হ'ল 2 ৰাকাত আমি নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া নিজে নিজে সকলো নিজৰ নিজৰ ঘৰত গৈ পেলাই যিসকল কুৰবানী দিবলৈ আছে তেওঁলোকে নিজে কুৰবানী যোগান কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰ কাৰণে কি ক'ব আপুনি এই ঈদুল আজহা পবিত্ৰ ঈদে কঢ়িয়াই আনক আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ সম্প্ৰীতি শান্তি বঢ়াই ৰাখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে বোকাজান এৰিয়াটো আপোনাৰ টোটেল কিমানমান আমাৰ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মানে পপুলেশ্যন হ'ব আপোনাৰ মতে গোটেই বোকাজান যদি কোৱা হয় তেনেহ'লেতো প্ৰায় 3000-4000 মান হ'ব যদি খালি আমি শুকানজানৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আমাৰ আজি প্ৰায় 1500-2000 মান মানুহ আহি নামাজ পঢ়িছে ঠিক আছে
Tangte pini abirta ke lang sikang tonpon dong domi thang me kardong.